Dakle, ova svest na koju smo meditirali, koja je naša prava priroda, ne može da se oslobodi. Jedino što je moguće je da zabluda o sputanosti nestane. Ova svest je uvek slobodna. Zapravo ona čak nije ni slobodna, ona je sloboda. Ona je isto što i sloboda. Ne postoji svest koja je slobodna, ako je slobodna onda može da bude i zarobljenja. Zbog toga se u Vedanti kaže da nema oslobođenja. Zato što nema ropstva u stvarnosti. Ropstvo je prividno, pa samim tim i oslobođenje mora biti prividno. Kroz duboku meditaciju koja vodi u samadi, stanje jednosti sa univerzalnom svešću, razotkriva se da smo oduvek bili slobodni. Razotkriva se da smo mi ta sloboda. Da smo mi ta istina. Da smo mi ta ljubav. Odnosno svest. Ne mi kao mnoštvo, jer je svest nepodeljena. Mi kao telo i um, ili tela i umovi, ne delimo istu svest. Svest je ta koja deli nas u tom smislu. I svi ljudi, sva stvorenja, su pojave u toj svesti. Ne posjeduju nezavisno postojanje. I jednom kad se desi ta realizacija, odnosno prepoznavanje, ne realizacija kao postignuće nečega što već nije tu, već samo prepoznavanje onoga što je oduvek bilo prisutno, onda je iskustvo tako da je čitav svet unutar vas, čitav univerzum. Vi prestajete da budete neki zasebni entitet u svetu i otkrivate da je svet u vama. Kao što je sanjanje u vama. Sanjanje se pojavljuje u vama. Tako se i budno stanje pojavljuje u vama. Onaj koji je budan i ono što on opaža tokom budnosti, oba su pojave u svesti. Onaj koji sanja nije odvojen od svog sna. Um je taj koji kreira sve pojave tokom sanjanja. Isto tako, um je taj koji kreira sve pojave tokom budnosti. Um postavlja granice stvarima. Ograničava stvari. Stvari nisu same po sebi ograničene. I stvari uopšte nisu stvari. Moramo da ustanovimo granicu između stvari. Da bi stvari bile stvari. A šta je to što ih deli? Nešto treće od njih. A šta je to što deli to nešto treće šta njega deli od stvari, tako da kažem. Opet nešto četvrte. Tako da nema kraja tom umnožavanju. Dakle, sve granice su zapravo veza, a ne nešto što je stvarno podeljenost. Ne nešto što odeljuje. Prividna je ta podeljenost. Misao stvara oblik, daje objektima oblik, svojstva i boju. U dubokom snu nema misli i zato nema iskustva univerzuma. Međutim, u dubokom snu i dalje postoji svest. Svest je ta koja osvetljava dubok san. Ona svedoči odsustvu svega. Tada. Ista ta svest koja je prisutna sada. I koja nemo svedoči ovim pojavama, ovoj priči. I isto tako nemo svedoči u dubokom snu.
Ona je nerođena. I pre pojavljivanja ovog tela, uma, ona je bila prisutna. Zbog toga se u Zenu kaže, sagledaj svoje lice koje si imao i pre nego što su se tvoji roditelji rodili. To je tvoje pravo lice. To je čuveni koan. Kako znamo da oduvek nismo postojali? Šta je to što zna u nama da nismo oduvek postojali kao telo i kao ova ličnost, na koju smo se tako brzo navikli, kao da smo mi to? Kako znamo za odsustvo celog univerzuma? Pre pojavljivanja uma. Tako što smo bili prisutni. Kako znamo za dubok san? Čvrsto sam spavao, nije bilo nikakvih snova. Znamo da smo se probudili. Znači, postoji nešto što svedoči dubokom snu i pojavljivanju budnosti. Onda budnost zamenjuje sanjanje. Nešto svedoči tom sanjanju. Opet dubok san. Dubok san, budnost, sanjanje, sanjanje, dubok san, budnost. Šta je to što je prisutno? Prilikom ovih prolaznih pojava. To je ono što treba da nam se razotkrije i na što treba da se usredsredimo, da usredsredimo svoju pažnju. Da vratimo svoju pažnju nazad. Kako bi nam se razotkrilo ono što smo zaboravili usled poistovećenja sa onim što nismo.